nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Niyo Art TV YouTube channel yanyu bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ahanini yibanda byambere runaka muri field zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugiye kubagezaho kaminuza 20 za mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda muri uyu mwaka w'2025. Mbere yo gutangira no gutondera rwa kaminuza 20 za mbere mu Rwanda, no subscribe no kwiyandikisha kugira ngo ibindi biganiro byacu bijye bibageraho, kandi like bidutera kuraje kubona ko abantu dutera kandi bashima ibyo twakoze. Ndetse n'ibindi kubera ko mushobora kunyarukira muri comment mutangira ikiganiro mwifuza ko nabakorera ubutaha. Niyo mpamvu mbashishikariza ko mwafasha mu buryo subscribe, share, comment, ikibagenda kandi ubwire tugiye kurebera hamwe kaminuza mbere ziza cy'u Rwanda, aho kugeza ubu turifashisha urubuga rwitwa Minaki cyangwa se University yakaba ari urubuga rw'amakuru atandukanye ruterera menshi rugenderaho rujya gushyira kaminuza zinyuranye mu Rwanda. Cya mbere bagenderaho bareba uburyo kaminuza ikugeraho ku mbuga nkoranyambaga, byanze bikunze nta kaminuza ikurikirwa atinze. Ikindi bagendera ku masomo yigishwa muri kaminuza, ndetse bakagenda no ku bushobozi bw'amasepati yaba lecturers cyangwa se abarimu bigisha muri kaminuza. Ikindi gikuru bagenderaho ni ubushakashatsi bwakozwe n'abanyeshuri abize muri za kaminuza. Ikindi bigenderwaho ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bajya guha kaminuza runaka amanota. Ngira ngo mbere yo kuvuga kaminuza 20 ndetse n'amagire ko mu Rwanda hari kaminuza nyinshi zigiye zitandukanye z'urwego rwa kaminuza 29. Muri izo nizo rero hari gukora zidafite uruhushya twakwita kwa burundu, ibyo bita Tech, ikigo gishinzwe amashuri makuru za kaminuza gishyiraho amategeko n'amabwiriza ngenderwaho agiye atandukanye. Ngo ntabwo nashatse kuyagarukaho, gusa arahari. Iyo kije mu igenzura gishobora gusanga amabwiriza amwe n'amwe atabubahirizwa, ariko kigahitamo kwemerera kaminuza kuba yigisha mu gihe iri gukora ibyo yasabwe cyangwa se iri kuzi ibyo yasabwe. Icyaha ushobora kumva kaminuza yakoraga ikayahagarika kubera ko yari ikiri under review, ikigenzurwa gikorerwa igenzurwa, ariko bikaza kurangira heke isubiye kureba niba ibyo yasabye byaragezweho. Mbere bitaragerwaho nibwo bumva ishuri runaka barifunze. Aha ni naho umuntu ahera agira inama umuntu mu gihe agiye guhitamo kaminuza private, ubanza ukanyarukira ku rubuga rwa heke, ukabanza ukareba niba iyo kaminuza uri kwifuza gushakiramo ubumenyi yaba yujuje ibisabwa. Mu Rwanda rero dufite kaminuza 16 zigenga zamaze kuba recognized. Ubwo dufite 16 y'ibona ibiri mu ariko itarimo muri kaminuza kaminuza 14 zigenga zabaye verified and recognized. Izo kaminuza ziri verified and recognized ni izindi zikurikira: dufite Catholic University of Rwanda, dufite Institute of Practice and Development, dufite kandi University in the Arts of Byumba izwi nka UTAB, dufite Institute Catholique de Kabgayi izwi nka ISECA, dufite Protestant University of Rwanda PIOR ikaba izwi nka PIA, University of University of Kigali izwi nka INEA, University of Kigali, dufite Advanced University of Central Africa izwi nka AUCA, dufite Ines Ruhengeri, dufite University of Global Health Equity, dufite Kibogora Polytechnic, dufite na University of Rwanda. Rero umunyeshuri wabugiye gutanga kaminuza mu gihe bakabera muri mu rwego rwo kwirinda impungenge nyinshi. Gusa nk'uko twabivuze, hari kaminuza n'ubundi nziza mu myanya y'imbere kandi itaraba recognized. Ibyo bivuga ko kaminuza yakora ibintu byiza kubera ko iheka ishobora gusaba kaminuza cyangwa ikigo runaka gukora ibintu bituje, ariko bidakwiye yuko iyo kaminuza yayitanga muri izo ngendo. Rero reka twinjire mu kiganiro cyacu turebere hamwe kaminuza 20 za mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 20 dufite Kigali Institute of Management, iyi ikaba ifite amanota 732, ikaba ikiri under review. Ku mwanya wa 19 dufite University of Gitwe, ifite amanota 9.09. Iriya ikaba ikiri under review ntabwo recognized. Ku mwanya wa 18 dufite University of Kibungo, iyi nayo ikaba ikiri under review, ifite amanota 9.33. Ku mwanya wa 17
ngiyi ikaba ikiri under review, ifite amanota 9.6. Umwanya wa 16 dufite Vasa Hotel and Tourism Business School i Kigali. Iyi ngiyi ikaba ikiri under review, amanota 10.22. Umwanya wa 15 turahasanga Kim University. Iyi ngiyi ikaba ifite amanota 12.55, ikaba ikiri under review. Umwanya wa 14 turahasanga Catholic University of Rwanda. Iyi ngiyi amanota 13.51, ikaba iri verified and organized, iherereye mu karere ka Huye ndetse no mu karere ka Gisagara no mu mujyi wa Kigali. Aho hose hafite amashami, kongeraho training center iri mu karere ka Ngoma. Umwanya wa 13 turahasanga University of Tourism Technology and Business Studies, izwi nka UTB. Nayo ikaba ikiri under review, ifite amanota 18.27. Umwanya wa 12 turahasanga Institute of Legal and Development. Iyi ngiyi ikaba iri organized and verified, nayo iri organized, ifite amanota 15.14. Umwanya wa 11 turahasanga University of Technology and Arts of Byumba. Iyi ngiyi izwi nka UTAB, ikaba iri organized and verified, ifite amanota 16.14. Umwanya wa 10 turahasanga Institute Catholic de Kabgayi. Iyi ngiyi izwi nka ISECA, iri mu karere ka Muhanga. Iyi ngiyi ikaba nayo iri organized and verified, amanota 17.52. Umwanya wa 9 turahasanga Protestant University of Rwanda, izwi nka TUR, ikaba iri muri transition yo guhindura amazina, izwi nka PIA. Iyi ngiyi ifite amanota 21.55, ikaba iri organized and verified. Umwanya wa 8 turahasanga YECA, Kigali Connect University, Kigali aho biga ku Gisozi, ikaba iri organized and verified. Iyi ifite amanota 22.51. Umwanya wa 7 turahasanga University of Legal Artist of Kigali, izwi nka NIRAK, ikaba ifite amanota 23.55, iri organized and verified. Umwanya wa 6 turahasanga University of Kigali, iyi ngiyi ifite amanota 28.83, iri organized and verified. Umwanya wa 5 turahasanga Adventist University of Central Africa, izwi nka AUCA. AUCA ifite amanota 25.04. Hanyuma ku mwanya wa 4 turahasanga Ines Ruhengeri, ifite amanota 26.21, iyi verified and organized. Ku mwanya wa 3 turahasanga University of Global Health for Equity. Iyi ngiyi abantu benshi barayizi. Iyi ngiyi ikaba iri organized and verified, ifite amanota 27.37. Ku mwanya wa 2 turahasanga Kibogora Polytechnic, kaminuza ikorera mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba, ifite na campus mu karere ka Rusizi. Iyi ngiyi ifite amanota 28.43. Ngira ngo murabona ko izi kaminuza zifite amanota asa nkaho agenda yegerana ku buryo biba ari ibintu amanota ahinduka vuba. Byaba byoroshye cyane kumva ko kaminuza yavuye ku mwanya wa 10 ikajya ku mwanya wa 6, birashoboka cyane. Igitangaje ni ukuntu ku mwanya wa mbere dufite University of Rwanda. Iyi ngiyi birumvikana iri organized and verified, amanota 62.55. Kuva kuri University of Rwanda, kaminuza ya leta yasize cyane aya makaminuza yigenga. So ikiganiro cyacu tugisubiza ahangaha, twababwiraga amakaminuza meza mu Rwanda umunyeshuri ashobora kwifuza kujya kwigamo agendeye ku burezi butangwa muri kaminuza, nk'uko dukesha urubuga rwa University cyangwa se University Ranking. Kitari rwo rugena aya manota, twanarebeye hamwe kandi kaminuza verified and organized and verified, bitewe n'icyo bisobanuye kuba kaminuza itari verified. Babonye ko iba ifite provisional license, aho uruhushya rwo gukora ariko rw'igihe gitoya, igihe barimo buzuza ibyo basabwe na HEC. Mu gihe babyujuje, kaminuza ikaba yahita iba verified and recognized. Hanyuma nshuti bakunzi ba Niyo Art TV, aha niho dusoreje ikiganiro cyacu, ariko tukabasaba inkunga. Nimba wumva hari ikintu nawe wifuza ko twakorebera ko bihagaze, tukakubwira uko filidi runaka ibyo bintu byaba bikurikirana, ibintu bya mbere runaka, watwandikira muri komenti ukatubwira ikiganiro twabakorera ubutaha. So murakoze cyane, Nyagasani akomeza abarinde.